seo re ileng ra se botswa le seo re ileng ra se elelliswa ke hore dilemo tsena tse lekgolo di entse hore re kgutlele morao moo re ileng ra kwetliswa teng re yo nka matla re lo sheba hore re ho kae mme ruri ebile mokete o moholo mokete wa naha mokete wa kereke ya Roma mokete wa seboka sa babishopo ba Lesotho mme ha re bua tjena dilemo tse lekgolo seminari ena e se kwetse jwalo ka ha le bona Bishops Conference Lesotho St. Augustine Meya Seminary e nkapesitse seaparo sena sa lekgolo. Ke rata hore ke tle ke le bolelle bakriste ba heso seminari ya rona le kajeno e ntse e le seminari eo ho yona kwetliso e ntse e le ntho ya bohlokwa mme maobane a ke kopana le babishopo ba bang ba bona ebile di-professor tsaka ke rata ho le tsebisa hore thabo le boitumelo ba bona ha ba bona mosebetsi o ba o entseng ka hare ho naha ya Lesotho le ka hara diocese ya Bethlehem Father Magidi o no ka dumela hore maobane ke ordination ya ka ya bopriest ka mokgwa Lesotho le nthabetse ka teng mme ke ntse ke utlwa hore Lesotho ke tlamehile ke tsamaye ke yo dula Lesotho ke sebetsa Lesotho mme Archbishop Morena Mobabatsehi Tladi le Rothodi ho na le potso eo a mo potsang yona ore Atoro o sebetsa kae ke re ke sebetsa Kutaditjhaba diocese ya Bethlehem ore ho nna Kutaditjhaba parish hantle ke parish ena e itshwereng ke la ka nka nakonyana ke sa rate ho potlaka hore ke utlwisise potso ya hae ore how is Kutaditjhaba parish how is doing good or bad ke re wena Morena Bishop Ntate Mobabatsehi parish ena ya Kutaditjhaba ke parish e sebetsang ka thata haholo parish ena ya Kutaditjhaba ke parish e lekang ka mehla ho fihlela ditlhoko tsa bakriste le ho arabela ditlhoko tsa bona parish ena ya Kutaditjhaba ke parish e kopaneng mme ke parish e buisanang ke parish e sebetsang hammoho ke ne ke mo araba jwalo hobane ke e mong wa di-professor tse sebetsang ka sena se bitswang ka hore ke small Christian communities e leng mabatowa o la re ho nna Fada re a o lebohela perishing eo ya Kutaditjhaba mme o tsebise bakriste ba parish eo ya Kutaditjhaba ke a ba lebohela ebile ke ba lakaletsa hore ba tswele pele ho sebetsa jwalo e le ntho e le nngwe hobane ke sona seo kereke e leng sona ka bokgutshwanyane ke ile ka mo araba ka re ke a leboha Ntate Mobabatsehi mme sena ke ne ke se araba ke utlwisisa hantle seo a se bolelang ha ho bohloko ba parish ha e le divided parish ha e kgawane dikolo e etsa mahlaba ka hara bakriste ba sebetsang ka hare ho yona parish ha e sa dumelle hore bakriste ba etelle pele dintho tsa yona di a collapse ha ho ntho e mpe jwalo ka parish e sa rateng ho mamela lentswe la Morena Bishop e sa rateng ho mamela lentswe la parish priest e sa rateng ho mamela lentswe la bapresita ba thusang le ho tlatsetsa moprista wa sebaka ke botle ha parish kopane bohle ba sebetsa hammoho
mme ke rata hore mantswe ao a morena mobishopo mobabatsehi Ntate Tladi Lerothodi OMI ke a fetisitse ho lona ke re ke a leboha parish ya Phuthaditjhaba ka tsohle tseo le di etsang le tsohle tseo le tlang ho di etsa. Mme ke re haholo botle ba parish ke ha e dumella hore e etellwe pele. Makgotla a bodisa diphutheho tsena tse robong ke a leboha ka mosebetsi wa lona hobane ka mehla re ikamahanya le tsamaiso le melaotheo ya kereke. Ke a leboha di-LPC, ke a leboha komiti tsa heso tsa ditjhelete. Ke rata ho leboha haholo boemo ba lona ba ho sebetsa ka ditjhelete ke boemo bo phahameng, mme re fihletse boemo boo ho se ho se mang kapa mang eo a ka re thibang. Tsela eo le etsang dintho ka yona ke tsela e professional. Dikomiti tsa ditjhelete ka hara diphutheho tse robong ke a leboha mosebetsi o makgethe. Ke rata ho leboha haholo bosebeletsi bona ba katising. Bajadi, mosebetsi o lo etsang ke mosebetsi o motle haholo. Moferefere wane wa ho hatana, moferefere wane wa ho kgitlana ka ditsi, moferefere wane wa ho pholeshana ka nako eo disakramente di abuang o fedile. Re bona oya tsamaisong ya katisima jwale. Bajadi, tshwarang jwalo katisima ha e pele ka hara parish ya Phuthaditjhaba le ntse le tlatseleditswe ke bona batswadi le sebetsa hammoho. Katisima ya lona ka hara parish e makgethe haholo, mme ke a leboha. Tshwarang jwalo bajadi ba haeso. Mme ntho e ke e hlokomelang ke hore ho na le bonngwe le tshwana ka hara bajadi ba parish ya Phuthaditjhaba. Ke a leboha. Liturgy committee ya lona ka hara parish ya Phuthaditjhaba diphutheho tsena tse kgolo. Liturgy committee ya lona e sebetsa hammoho, mme ba utlwisisa ntho ena ya ho tshwarisana, mme re bona makgethe a maholo meketeng ya rona ya parish. Liturgy committee, ditho tsa liturgy, ke motlotlo haholo ka lona hobane kajeno le tseba hore se hlokehang ke sefeng hore mokete o tlo tsamaya hantle le ditokiso tseno. Mme ke bona bonngwe ka hara ditho tsa liturgy. Tshwarang jwalo, sebetsang jwalo. Baphatlalatsi ba tsatsi la kajeno, baphatlalatsi ba yeng ba kukuwi ho phatlalatsa meketeng ya parish, ke a leboha haholo ha ke bona le sebedisa tseo le di fumaneng workshopong eo le ifilweng. Ke a leboha baphatlalatsi ka mehla ke a le mamela ha le phatlalatsa hore na le sebedisa tseo le di filweng na. Ke rata ho leboha basebeletsi quarter service ka mehla ha le kopua basebeletsi le etsa mosebetsi o makgethe ho tswa diphuthehong tse fapaneng, mme ho a bontsha hore ka hara Phuthaditjhaba parish le a practice. Mme ntho eo e etsa hore mekete ya kereke e be metle. Ke a leboha basebeletsi ba aletana. Ke leboha basebeletsi ba rona ba Euchariste le mapadi bao dinakong tseo mekete ya parish e kopaneng ba sentse ba tseba hantle hore ba lokela ho etsa jwang. Bontate le bomme, lona basebeletsi ba kereke, ke a leboha ka ho tseba seo e leng boikarabelo ba lona. Mme ke rata hore ke leboha lona ba Kriste boteng ba lona kwano moketeng mona selemong sena sa 2024. Re keteka hammoho re le ba Kriste, re keteka hammoho re le kereke Katolike. Ke ntho e kgolo haholo. Ke bona bomme ba kobo, bomme ba diaparo, masanta a teng, mapelo a teng, makemolo a teng, majosefa a teng, bana ba Maria ba teng, bongwana bo teng, baina ba Stefane ba teng. Hono ho bolela hore
dikopano di itukisitse di tsebile hore ha o tluwa moketeng di lokela ho hlaha ka diaparo tsa bona tse fapakaneng. Mme ke re dikopano tsa haeso di sebeditse ke a leboha haholo ho lona bakriste ba mobishopo, lona ba sa aparang diaparo. Ke rata hore ke nke monyetla ona ke le lebohe haholo hobane le ha le sa apara diaparo fela le tseba hore le makatoliki, le ha le sa apara diaparo fela le tseba hore le lokela ho tshwara difela, le lokela ho tshwara dimmisale, le lokela ho tshwara dibuka tsa dithapelo hobane seno ke sona sesupo sa hore le bakriste ba mobishopo. Ke a leboha haholo boteng ba lona tshwarang jwang. Ke elellwa hore batjha ba teng ka boholo, batjha ba haeso ke leboha boteng ba lona ho itsebeng hore le batjha ba kereke hosane ke lona ba tla etella pele kereke ena ya Morena Modimo mono mo le dutseng ke hantle ha le ntse le ithuta le sheba tsamaiso ya kereke hore kereke katolike e tsamaiswa jwang, mme mosebetsi wa baprista ke mosebetsi wa mofuta ofeng. Mme ke le leboha kaofela le baeti jwalo ka ha modulasetulo wa lekgotla wa PPC a sa ile a le leboha. Mme ke rata hore ke tle ke lebohe sehlopha sa mmino wa letsatsi la kajeno. Ke lekile ho mamela mokgwa wa bona wa pina, ke mametse ka tsebe le nngwe, ke batla ho kopanya le dikhwaere tse ileng tsa feta di bina ka hara parish ka mona. Ke motlotlo ho phatlalatsa hore ke elellwa hore parish ena ya Botjhabela dikhwaere tsa rona di na le tsela ya ho bina ka ho tshwana. Mmino wa khwaere tsa rona ke mmino o flat kaofela, mme mmino wa khwaere tsa rona ke mmino o utlwang hore o na le kapodiso ya mantswe, mme ke mmino o kopaneng. Mme ke motlotlo hore dikhwaere tsa rona di sebetsa ka thata, bomme le bontate ba bontsha boitelo ha ba kopuwa hore ba etelle pele ditshebeletso tsa rona. Jwalo ka ha re utlwile khwaere ya St John Bosco e re etelletse pele mokolokong, e sebeditse ka makgethe haholo mokolokong ho fihlela ka mona ka hare ho kereke re joina mass choir, mme re utlwile standard sa mass choir hore mona ho bina dikhwaere tse kopaneng fela tse kopantseng pina tse ileng tsa ikwetlisa. Mme ke re phutheho ha re keng re lebohe dikhwaere tsena tse kopaneng kajeno. Ho kopanya khwaere ha ho bobebe, ho kopanya khwaere ha ho bobebe, tlohela ho kopanya dikhwaere ha ho bobebe. Ha le bona ba le teng hore ebe ba kopane teng ke bakeng la boitelo ba parish, mme ka lebaka le hore lebohang khwaere ena, lebohang ba lebohe hore khwaere ya heso teboho ena e tle se ka fetoha boikgantsho hosane, empa teboho ena e tle be motivation le token of appreciation. Le itseba re le parish re motlotlo ka lona, re motlotlo di-conductor, re motlotlo ka di-sacrifice, re motlotlo ka cooperation and compliance yeo ka mehla le bontshang. Ke a leboha. Mme ke tla rata hore ke tle se ka loba ditaba, ke tle ke lebohe moprista wa rona Father Seabata Makini, yena eo e leng assistant ya ka mothusi wa ka eo boteng ba hae e leng dikoto tse pedi. Jwalo ka ha e le assistant, bo bong ba boikarabelo ke hore a hlokomele hore dintho ka hara parish di tsamaya hantle. Lehlakore le leng ke hore a ithute hobane ha tlo dula e le assistant, le yena e tlo ba parish priest a shebe tsela eo ke etsang dintho ka yona,
le yena ha fuwa sebaka le monyetla wa hore e tlebe parish priest a tla hopole hore parish e tsamaiswa jwang. Parish ya se taba fela ya ka Sontaha ha batho ba kopana. Parish e tsamaiswa hape ho kenyeleditswe le taba ya administration. Mme jwalo ka ha a ntse ithuta taba ya administration, a sheba taba ya ho etela mabloko, taba ya ho etela malapa, taba ya ho isa matshediso, taba ya ho etela bakudi, taba ya ho kopana le dihlopha tsa batjha, basebeletsi, mapelo le bohle. Boikarabelo bono ke hore a tle a thusehe, e tle tsebe hore ha eba parish priest a tla tsebe hore se lokelang hore a se etse ke sefeng. Mme ke rata hore tsatsi la kajeno Fana ke lebohe haholo ha e le wa eba karolo ya ditshebeletso tsena, seabo sa hao, karolo eo e bapetseng moketeng wa kajeno ntate. Ke dumela hore o ntse o ithuta, ke dumela hore o ntse o hola ka hara parish, hobane ha o tlo phela le nna ka bo sa feleng. Nako ya ho arohana e fihla, ke kopa tere ya hore le ka kgotso ke e mo ke yang o sa le mo o salang. Ke a leboha ntate. Mme hona jwale ke tla rata hore ho brada ba rona jwalo ka ha re ntse re etsa dithapelo tsa dipitso, re le hlonono re le parish ya Puja Ditjhaba, ha re kgumamele mahala. Sehlopha sa dipitso se teng ka hara rona, ha re kgumamele mahala. Ke kopa maseminari emang moo Phuthiao e bona hore ha re ntse re kgumama morena wa arabela. Dinako ha sehlopha sa dipitso se ntse se kopa support ho lona, baprista ba ntse ba re a re kgumameng re etse thapelo ya dipitso. Dinakong tse ding e ka re morena ha re arabele, mme haeba re na le maseminari a mabedi, ntho eno ke ntho e kgolo haholo. Mme ke rata hore le kgothatse re rapele ho feta mona. Ke bana maseminari a rona a tlile di-holidaysing, a tlile phomolong. Morena o arabetse thapelo ya rona, re na le maseminari. Mme ha o ba sheba wa bona hore mohau wa morena o qadile ho ba bontsha marameng mona ha o ba sheba. O ka hopola ha ba ne ba tsamaya ba ne ba le jwang. Mara jwale tjena wa bona hore morena Modimo o ba kenya eskamele jwale, o ba kenya memeza. Wa ba bona ha o ba sheba lehodimo le ba kenya memeza jwale, ba kena eskamele jwale. Ke mohau wa morena. Morena ha a kgetha motho wa hae a batla ho mo sebedisa, o rata hore a be presentable. Wa bona le mokgwa o ba hempe tsa bona di dutseng ka teng hore ba tla jwale ke ba priest ba ka moso. Mme ke re ha re ntse re rapela, a re hopoleng re se re na le thubo. Mme ha re se ra kgathala sehlopha sa dipitso, a re se ra kgathala, a re tsweleng pele. Mme re ba kopele hore morena Modimo a ba thuse le bona ba tle ba tlo finyella mona moo Fara Makibi a seng a le teng, le nna ke seng ke le hona teng, ba tlo sebeletsa kereke. Bo brother Phuthiao kena ke thabile hore ke le hlahise ka pula Phuthiao ya bolona pele le tsamaya le etsa pastoral work. Ba Kreste ke bana ba le shebile ka mehla, ba le rapella malapeng, ba le rapella dikgutlwaneng tsa bona. Mme le ha le le teng tjena ba tla le rapella e bang le identity. E tsang hore ba Kreste ha ba le bona ba bone identity ya maseminari. Batjha le ba phuthuluhele le sebetse le bona, le ba thuse hore ba utlwisise seo kereke e se batlang. Mme ke le lakaletsa hore le be le phomole monate, le ba prista bao le tla ya ho bona ho etsa pastoral work, le tle le sebetse hantle. Ntho e kgolo kore le ithute. Ha o ntho e bohloko jwalo ka motho ya lokelang hore a ithute a ba nahana wa tseba a sa ithuti. Motho e mong le mong wa ithuta. Ke parish priest ka jeno, there was a time mo nkileng ka ba le student, there was a time mo nkileng ka ba a deacon,
There was a time when killing about an assistant priest, Kajeno and the parish priest. Lelona, Harasamanga stage. Putao Yabonaki, Parish Yabonaki. It's an intontoche, Lohopola identity alona, Yabo seminary, Galilebo Bashanabis. Really wakani important as all the financial lenze tse kholo haholo hore ho be le dimpho jolo ka hamla wa kere jore ke tla thusa mo priest ka seo a ka phelang ka sona ke tshwana le ke tukelo ya le mo haholo ka dimpho tsena mme jolo ka se ke tsholo motho o fe kapa o fe ya mo leboha ya teng ka kwana jolo ka priest ya sebaka mme ke rata hore hona jwale bontate bohle bontate baye bontate baye bontate komenge bontate se bontate ka ho ka mo ema bontate saya mo bontate ka ho ka mo bontate ba bontate Sebana le bontate ba parish preachers sebana hona le se bitswang men's forum go ikopanya ho ba bontate hore o le Josepha o le Pelo o le Kemolo ha re sebedisiye se re sebedisa ka mo ka kopana re batla bontate ba ikopanya sebana bontate ba makatoliki ke ntho e ntle haholo bomme ho na le dintho tse ba kopanyang bontate ba rona ba maroma ha le tsebana mme ke rata hore le nke monyetla ona ka platform ena ya men's forum tsebanang bontate mme re na le morero o ntseng o phewa o lokiswa wa boikopanya wa bontate ke rata hore taba ena ya bontate ka hara parish ena e phele le se la tshabana ha re tlo botsana dipotso mono re leka hore bontate ba tsietsane bontate ba hopotsane se katolike ka bo katolike ba bo mme ruri ya maruri ke tla kopa hore bontate ke a tseba nako e seile ke tla kopa hore ha ke tloa mona ka mona tlhamolofatso bontate a ke lemelle ka thoko le ke le tseba le fela ke bona le ke le tseba bontate mang o tswa kae o le ke le tseba ha ke tlo o go botse mo fela bontate mang le a kena le a tswa e ka ra le kgathalle e ka ra le batho ba bohlokwa ntwe o kutlwisa bohloko ka mehla ke ha ntate ha ke fitla ha hae a re mme le bana ke bao ba teng ka tlung ansia le mofumane le bana anke tsa e ka ke sister ha ke sister ha ke dile mo ke batla ho kopana le ntate wa lelapa bonta kopana bontate ba makatolike tsebana ke tikang ha mmoho nyollana moefopolo ya lona ke se ya le tshabisa kereke ke a go ha ke tloa ke tlo go ba bontate re kopane ke tata tsebiso eno re kopane ka mo le ke le dumedisane wa tseba ka mehla ke butse bo mmetsa gore ho rodise ke so Kriste fana sebetsana tsa ka dinyoretse ho rodise ke so ke nyoruwe ka tsela ke nyoretse ho rodise ke so Kriste fana ke nyoretse le mtshela ntate wa mokatolike bana bontate ka December ho tla bo be setena ka December hona ho tla bo bue papetisa ho tla be hona le crazy ya tamati tsang le chakalaka mme tla be le mo be sona bo mmere tlo ba lokolla ke bontate fela ba tla be ba jella le senke bontate ba makatolike ke a le bontate ba tlo so kitena bosa ne ke manta ha ke phomolo ya ba priest le bitso la ditshebetso e makgethe ba budi ba tla
ba tla amoheliswa. Bakudi ba St. Martin kaofela ntle le bloko ba St. Stephen, mabloko kaofela hosane ka Mantaha ka 7:30 ke kopa ba re tsamaisang bakudi le be le eme ka ntle ka hosane mabloko kaofela ka Mantaha ke kamohediso ya bakudi. Re batla hore ka December bakudi ba rona ba ile ba amohela St. Martin kaofela ntle le St. Stephen Mabolela ke tla e fa letsatsi la yona. John Bosco ka Labobedi ke kamohediso ya bakudi ka 8:00. John Bosco Labobedi 8:00. Francis Xavier Tebang ka Labone 8:00. Re kopa le ho botse bankgono ka Labone baprista ba tla fihla ba tlo le amohelisa. St. Philip le Holy Family ka Labone 8:00 baprista ba tla be ba amohelisa. St. Philip ka Labone ka 8:00 le Holy Family moprista o tla fihla a tlo amohelisa. Assisi ka Labohlano 8:00 moprista o tla fihla a tlo amohelisa. Mme ka Labone ka 2 St. Stephen bloko ba St. Stephen mona St. Martin e tla be le kamohediso. Bloko ba St. Stephen ka Labone bona bo tla be bo tlo amoheliswa ka 2:00 a mang a kena hosane. John Bosco ke Labobedi, Xavier ke Labone, Philip le Family ke Labone 8:00, Assisi ke Friday, St. Stephen ke Labone ka 2:00. Mono re tla be re amohelisa bakudi kaofela. Mme ke rata hore hona jwale Ntate Thamai kopa wa tsamele ka pele conductor ya St. Joseph the Worker ke mme Mosidi kapa ke mme conductor St. Joseph kopa le tla ka pele. St. Joseph the Worker conductor ya Assisi kopa tla ka pele. Conductor ya Assumption to ka pele. Conductor ya John Bosco to ka pele. Conductor ya Xavier to ka pele. Conductor ya Assumption to ka pele. Conductor ya Teresa to ka pele. Luna bana beso ke kopa ke na le kopo ho lona le conductor difitlhetse go ya mo maoreng go ya mo mapino ka la parish ke na le kopo 2025 ka paseka 2025 ka paseka ke kopa CD ya parish. Que vou seguir, entrar no mais praia, que está nessa chave de coluna, pelo recorde. CD. Nugget and the charity in Kulu. Do not open your fire. How negative?
ditlhonolofatso tsa bophelo ba gago. Ithute o mamele. Ya o thusa. Ke le Francis Assis Keste ke itlamo semusekan kapa se Kriste ba eso tšhelete e teng dikoloi di teng tse tla isa phaere go ya repota ba lona fela gore le kopanye phaere le teng maswai ditlhotse tse 9 di teng maswai diphethwane le diteng le tsa disapipot sa 2025 ka o tsholo ba Kriste ba iso ke le buile haholo ke le parish priest ya lona mme hona jwale ke tla le hlohonolofatsa mme khwaere tla bina sepela sa moya o hallang hore le amoele hlohonolofatso ka mora moo jwale ebe thutheo ya kgalo mme ha re kata ho qhaduwa mona re le baporista re ntse re le teng ba tla rata ho nka dinepe ka jeno ha hona moo re yang teng re teng hore re nke dinepe haholo le bana ba monwana le mokreste molemo hobane re rata hore dintho tsa kereke ya rona le tsona ha re kene kereke e ipatileng ka sa boroko dintho tsa kereke ya Roma di etswa in public a se ntho tsa sepili a se ntho tsa lekurutu e mong le mong a batlang senepe le faka hlahella ronke senepe hona jwale le tla ema le amoele hlohonolofatso
Ore hopotsa seo Kriste a leng sona gore ke morena wa tsohle, morena wa bophelo. Lebitso la Ntate le la Mora le la Moya o ala lela. Amen. Ba Kriste ba kgabane mokete wa Sontaga sena o fella mona. A re kgutleleng malapeng wa ntshetsa pele moya ona wa Kriste haholoholo ba bane masi. Mme ke tla kopa gore bontate moo ruri taba ena men's forum ke nnete. Ke kopa mme hape a ko bule sa Kriste nke ke tlo rapela le bontate ka sa Kristeng. Bontate kgelwe wa bontate ka sa Kristeng.